ويتا أورمو ديسا دربوا أورمو أبا كدا أورمو أوغاسا أورمو غوتي هويالن دبلتي أوغاسا نمرا ديتي غوتي يا وحان دوني ناباليدي إنو نحيديو ولتن هاهدو نوفي أورمو ولتن هاباسو ولو هاغرسيسو نوفي أورمو توكو جت هويايا dhaqanka hawiye iyo dhaqanka oromo inay xiriiraan baan doonaynaa gartee warri aadaa ka hawiyaati fi ka gamaagamana akka wal qunnamu barbaannaaya dhaqaalaha oromo iyo dhaqaalaha hawiye inay xiriiraan baan rabnaa qabeenyi naganni qabeenyi hawiyaati fi qabeenyi oromo akka walitti hidhamu barbaanna akka wal kee deemnee dalagannu barbaannaaya siyaasadda hawiye iyo siyaasadda oromo inay xiriiraan baan rabnaa siyaasa oromooti fi siyaasa hawiyaa tokko godhuu barbaannaaya geeska afriko hawiye iyo oromo inay walaal ka noqdaan baan doonaynaa gaafa afrikaa gubbaatti hawiyaa fi oromoon obbolummaa qabaachuu isaanii isaan tokko ta'uu isaanii mul'isuu barbaannaaya salaantaa waa xaggaase horta saa iiga guddooma dhaqankii oromo saa iiga guddooma isinii abbootiin gadaa oromoo ummanni oromoo warri si komandoo hundi kanarraa kanatti fudhadhaaya aniga waxaan ahay oromana anin ilma oromootiya hawiyaan ahay hawiyaadhaya se komandoobana ansi komandooya xeerka 200 sano ka hor xeerka la gooyay baa xeer ii ah heera asiin dura waggaa 200 dura murtaa'etu naa heeraya hawiyaha jooga xeerkan wax dad hawiye baa idin la leh heera kana hawiyatu si waliin qabaaya addateesan in qabdaniya waxaa idin la leh sheekaash sheekaashatu si waliin qabaaya waxaa idin la leh karanleetu si waliin qabaaya waxaa idin la leh guundhabe warra guundhabe jedhanileen isi wajii qabaya 6 jilib oo hawiye baa yaa idin la leh xeerkan oo idin la dhigatay heera amma isin qabdan kana balbalajahata hawiyaatu isi waliin kaayatee heerri keessan heera kennaaya xeerkii sidaa ahaa inaan kusoo noqonnaa rabnaa heera akkasii katti ammoo warri siyaasaa gaddaa nu balleessa isin deemuu barbaannaa jedha shaatiyaan naloo kala geliyey waana la kala xidhay kootii adda addaa nu kaanii nuun hawiyyaa jedhanii isin oromoo jedhanii addaan nu baasan inaan xeerkii ka soo noqonnaan doona inaan xeerkii u imaanno on ku dhaqannaan rabnaa heera keenya sadi deebinee waliin jiraachuu barbaannaaya dhibbaa jira meeshaan dhibbaa jiro naannoo kana rakkootu jiraa jedhe hadda iimay iyo raaso iyo maxaan ku dhahdaa degmooyinka waa laga imaan lahaa naannoo iimee raasoo lafa sanarraa silaa namoonni nu caalaa baay'atanii dhufuu danda'aniya waa la diiday waa la xidhay deemuun hooganii warri waa bulchu hoogee dhufu hadda xilligan aan taagannahay shirkan dad ka soo qaybgeliyahabaa saad ooga qaybgeli kartaan u xidhan wayta ammaas waliin jirru kana akkamitti gara oromoo yaatanii ayyaana oromoo midhaagsisan jedhanii warra hidhamee hidhaa jiru jiraaya waxaan u mahadcelinayaa maamulka gobolka baali baan u mahadcelinayaa bulchiinsa godina baalee galata galchaaf waxaan rabaa dadkaas adigay walaaladaa yihiin adigay tolkaa yihiin adigay ehelkaa yihiin aday qaraabadaa yihiin inaad u birmataan kaan rabaa bulchaa godina baalee wanni ani irraa barbaadu warri sun warra keetii cubbuutitti dalagamee dharaan hidhamanii mirga dhabanii mirga isaanii akka falmitaniif barbaannaaya idinka dhaqankaeena waxaan idinka rabaa isin warra gadaa kanallee waan isinirraa barbaadu dadkaase komandooga ah ee meeshaa lagu xidhay ee xidhan ee rafaasane cuna hadlaayo inaad ka furtaan warra maqaasin komandoo callaan oromoodha jechuu callaan hidhaa jiru saniif du'aayilee gootanii tarkaanfii barbaachisaa dandee akka wajjiin fuutan barbaadaaya waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin lama lagaman digini Jackson. Oi!
أما نملك الليل ورقاسا كريم دبا نو أبان كينا نوري كده وان جنة كلي نودا كينا لفمكو هكذا كده قرار كده الله جاجا كيسا بقتا كندب أما كنوان تهيبي hello amma warri ma jedhate nu ilmaati komandoti lugatansi komando uumate dalle takka waliin jiraanna jenna amijan goonu miidiyaa dabruu barbaada ganaa miidiyaa dhachiiseedha waan dalayni midhaafachuu barbaannaa nu obsa namni hafuura abaafatu wal argaan deennaa irraa maan rakkatan kanaafuu namni kunillee Somaalee duubeerraa dhufe duubellee waan isiin jettu qabna warri gaatanoo obboleessi kiyya sheeyni أنا أبغى كمان بقيان إسكان أنا كان فاهم شيء بقى حيو سلطان عبد الفتاح شيخ بارني أنا سلطان عبد الفتاح شيخ بارني نانجل أمايا لما وحان سلامة يا نقن كجود هي أمة السكة مدة ماشى هيا سلامة يا أنا قرتي ورا سكة من تو قاتي ورا إلمان أورمو سلامة يا aad baan ugu faraxsanahay sharafta iyo gobonnimada aad nugula dhaqanteen keesumooma idinu keesumsiiftanii fitin tiyeesidan garaka guddaa isinii qabnaaya sharafta aad noo samayseen waxaa ka mida shalay mar aan weyse qaadanayay dhagixii aan lugta dhigahaya rag baa ii soo dhigay soo dhowayn awgeed ijoolleen isini bakka mana asitti bakka nu qubannetti akkaataan isin tajaajiltan haga bishaan udu'aa dhagaa udu'aan itti godhu mara nu jala keessan obbolummaa nu mul'isaniiya kabajaa guddaa waxaan idinku mahadnaqayaa boqolkiiba boqol baan idin mahadnaqayaa muslimku hal baasaboor buu leeyahay ummanni islaamaa baasaboora tokko qabaaya baasaboorkiisu laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullaahi wey baasaboorri isaa waan inni amma jedhe kana laa ilaaha illa allahu muhammadan rasuulullaahi diinta islaamkaan walaalo ku nahnay amantii islaamatiin obboleeyya deriskaan walaalo ku nahnay ollooman obbolummaa qabna nasabkaan walaalo ku nahnay eeganaa dhalooma walitti qabnaa beesha gaadsan odayaashii hore ee ilaahay ka beeray ayaa xidhiidh adag iyo dhaqanka sakaamadda gaadsan ku xidhay oo naf iyo maalba ay ka midaysnaayeen hadda ka hor maanguddoon asiin duraa warri gaadsan ummata Oromoo kanaan hidhaa walitti qabdi wal quba qabdi wal beekanii bara ammaa kana namni wal wallaale malee duraa wal beekaniya maanta isku sheegi mayna sakaamadda inaan ku biirno laakiin waa la cusboonaysiinayaa taas ayaa ka qayb qaadanaynaa si koomando har'a inaaro waliin goonu nu duraan si koomando har'a ammoo maal haaromsine jedhe walitti hidhamuu keenya waliin jiraachuu keenya ayyaana keessa kana irratti dhufnee isin waliin jiraachuu mul'ifachuu dhufneeya walaalnimada aan sakaamadda u hayno waxaa ka mid ah obbolummaan usi koomandoo walitti qabnu maamulkii ka horreeyey kilalka shanaad madaxweyne Mustafa iyo Mallas dhibaatadii ay geysteen miidhama gaafa ummata Oromoo biyya Somaaliirraa buqqisan miidhama ummata Oromoo irratti godhamesan in degmada Jarrati qayb ka mid ah Oromada lagu xasuuqay ganda biyya nu qubannu sanitti ilmaan Oromoo nama baay'ee gatan beesha gaadsan ayadoon dawlad ahayn bay hubkeedii raganimadeeda qaadatay warri gaadsan obboleeyyan teedha gatan afartan iyo 7 nin oo sakaamanta oo la layn lahaa ayaannu ka soo gudbinnay hilada butaa ee bareed ku toosan nama 47 ka silaatiin ajjeefu duqawweeteenna ki fudhannee mana hidhaatii yaafnee Oromoo gidilitti galchineeya abbaagada Maxamuud Sheekh Xasan wuu ogyahay arrintaa abbaagada Maxamuud Sheekh Xasan namni jedhani kuba qabaaya dhimma kan asagaa maqraati ka isaduun raga abbaagada Cali Saruurna wuu ogyahay abbaagada inni Muhammad Saruurillee hin beekan dhugaadha wanni meeshaan ufitee ijoollee san jalaa baaftee nu galchite
dhaqanka sakaamada waxaa la yidhi 3 qodob ayaa maanta waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayaa anagu yirtay walidi koomando waasadiin umada dhiifataa jira qofku inuu dhaqan yahay wani kun aadaata uu bartiisaa jira inuu marti yahay keessummaa ammoo akka tilama keessumtiirtan nu bartiirtanii iyo inuu dhalasho yahay dhaloon akka qabnu ammoo nutti garsiiftaniya 3 su'aalood baa nala weydiiyey waasadii nu gaafataya inaan dhalasho nahay baan caddaynay waliin dhaladuu keenna mul'ifne luuqaddaa noo kala duwan qoonqateena garaagarummaa qaba malee tokkummaan keenya tokko sakaamada marka la yidhaha wajaalo ayaannu ka nahay nuti koomandoo jedhan keessa uu ammoo nu limaawwan dhaareetiya dayna ayaannu ka sii nahay deennuu keessa ammooya abbaagadayaasha ha la weydiiyo warra abbootii gadaa gaafadhaa namni seenaa raggii waxa waaqa guuta raggii waday baa nala jooga waaqoo guutuu wajjii warra deemee dhumee isa waliin qabsoo godhatuun keessa jira jedhe amma halgankii dheeraaya Soomaali abbow baan ka soo qayb qaadannay gaafa bilisummaallee walumaan lolaa baayeeya gaadsan xooggiisa wuxuu degan yahay Oromiya ayuu dhex degan yahay gaadsanii naannoo Somaalee lafa Oromoo keessa lafa Siingadiyaan baay'ee keessa jiraaya butti iyo bareed ayagaa degan butuu bareedillee warra keenya jiraya dakhliga sakaamada ayagaa u badan galii kennaa jiraya amma himatu osoo taane waan idin qaadanay na soo dhaweeya idin fudhannee nu fudhadhaaya gaadsan meesha lagu arkaa waa dahab gaadsan bakkaa garitti ilma fi koomandootii ilma wadhaaneetiya idinkuna meeshaan idinku aragnaa waa dahab isinillee bakka isin arginetti aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin galatooma Vaya, iimeerraa dhufee ayyaana kanarraa qooda qabattu dhufeeya. Maya Abdullah Maaqan Soomaaliya maqalto. Jajjabi. Obey ورادي ماك وروبي حريسن انتوا كمان هاي بيكا بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waa soo dhawaayo ayad quraanka oo dad rabbaaniyada ayaa soo dhawaa